Matthew chapter 26, verse 14, chapter 27, verse 66. Matthew chapter 26, verses 14 to 27, verses 14 to chapter 27, verse 66. Omunye wabali la othiwa nguJudas Iscariot waya kubaphristi abakhulu wathi ngizawunika aluma ngikunikela kini na basebemnika inhlamvu zesiliva ezingama-50 kusukela ngaleso sikhathi wafuna ithuba lokumnikela. Ngosuku lokuqala lomkhosi wesinkwa esingela mvubelo abafundi beza kuJesu bathi uthanda ukuba sikulungisele ngaphi ukuba siphasika na? wathi hambani ndiye kumuntu othile lithi kuye, umfundisi uthi isikhathi sami sesiseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami. Beza-ke abafundi njengokuba uJesu ebalayile, balungisa iPhasika. Kwathi sekufike, wayehlezi ekudleni labafundi abali-12. Besadla wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu oza kunginikela. Badabuka kakhulu, bathi kuye ngamunye, Kungaba yini inkosi na? waphendula wathi, otshele kanye ngani emganini nguye oza kunginikela. Indodana yomuntu ihamba njengokulotshiweyo ngayo, kodwa maye kulo muntu enikelwa nguye indodana yomuntu. Bekungangcono aluba wayengazalwanga lo muntu. wasephendula uJudas owamnikelayo wathi, Impela kumele ngikufundi. wathi kuye, Kutsho wena. besadla uJesu wathatha isinkwa, wabonga, wasihlekula, wanika abafundi bakhe wathi, Nathani lidle, lokhu kumzimba wami. wathatha inkezo, wabonga, wabanika wathi, Nathani yonke kuyo, ngoba lokhu kuligazi lami lesivumelwano, elichithelwa abanengi ukuthethelelwa kwezono. Ngithi kini kusukela khathesi kangiyikunatha lesi sithelo sevini, kuze kufike lolo suku lapho ngiza kusinatha nani sisitsha embusweni kaBaba. Kwathi sebehlabele ingoma, baphuma baya entabeni ethiwa iOlive. uJesu wasesithi kibo, mina lonke lizakuqhubeka ngami ngalobu busuku, ngoba kulotshiwe ukuthi ngizawuchaya umalusi, izimvu zomhlambi zichitheke. Kodwa ngemva kokuvuswa kwami ngizakulandulela ukuya eGalile. uPetro wathi kuye, Nxa bezaqhubeka bonke ngawe, mina alisoze ngiqhubeke. uJesu wathi kuye, Ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobu busuku lingakakhali kude, wena uza kungilandula kathathu. uPetro wathi kuye, Loba ngingase ngife lawe, angiyikulandela. batsho njalo bonke abafundi. uJesu wasefika labo endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi, Hlalani lapha ngisaya khuleka laphaya.